tiramisu, gula kekeri. Koko powder dia tebal ni. Bismillahirrahmanirrahim. Soft. Ya Allah. Kelio. Bismillah. Untuk gula kekeri punya, dia lebih manis tapi kopi dia kuat. Cuma dia punya mascarpone tu dia macam ada cream cheese sikit, tapi aku tak sure. But it's manis. Tapi bagus lah, koko dia potong sikit punya rasa manis-manis tu. Dia akan rasa dark chocolatey sikit, kopi-kopi pahit, manis daripada mascarpone cheese tu. Untuk dia punya besuk dia memang terlalu lembik. Dia simple je. Untuk dia punya lady finger, dia berat macam korang makan sponge cake sikit. Dia macam lembut-lembut airy. Creamy, berlemak, pahit-pahit kopi memang terasa. Cocoa powder pun tebal, balance. Biar aku dah bagi 7.5/10. Letak cikgu mozzarella apa besar. Bismillah. Sedap. Garlic sauce. Kalau korang nak beli, ada kedai kuning, okey? Dia sebenarnya ada banyak lagi perisa.